Pemirsa Kepolisian Daerah Bali ngelaksanakan operasi Mantap Brata ring sejroning tahap penetapan hasil pemilu warsani mangkin sani kemargiang sepisanan sejebak Indonesia. Wenten sama sekali dasa personil sani ketedunang ring operasi Inucap. Ring pemargin operasi Mantap Brata Rawe Mangkin Polda Bali nedunang sama sekali dasa diri personil sani sampun sayage ngelaksanakan pengamanan untuk mastikayang antarnyane operasi Nucap. Dan Sat Brimo Polda Bali Kombes Polisi Firdaus Wulanto SIK sani mimpin apel nugesang majeng anggota mangdane statung utama yang preventif selami pamargin operasi. Pamekas ring Bali nenten wenten gugatan sani kaajuang majeng MK sani ngejantenang kahanan sampun antar tur trepti. Nanging kahanan dane status sayage tur ngutamayang preventif untuk nambakin parilaksana sani kaon. Ring pangutat pewarah Dani dan Sat Brimob ngelingang majang samian anggota Mang Dani state ngerakse kesehatan Mang Ritat kala ngelaksana yang swadarma anggota nyani nenten sungkan saneside dados pikobat ring samian operasi puniki. Rai Swantara Bali TV.